kaba ka Gregory choir kan sedang ya ka jingroi sedang sngobha ki bayat procession ru kin bolang ya ka jo ka jingroi ngin shimi ka number san phunriu san henriu
Insyim ke number San Husan. Offline dulu, abang. Offline dulu.
Inshim ke number San Pulai. Putra Yesu Rajmi. San Pulai. Putra Yesu Rajmi. Aisyah Johnson, itu Aisyah Johnson. Oh, you will change.
ki bade ban puli ni ki seng bat ki blok ki bafer sungba bakin dan no chini sejrong bat kumju assistant apo missionary of charity sister Shanti Bhawan sungba bai di ban keren ro sungba ban no chini sejrong ting menta ngkhot I padarang bahi bain padiang sungba bat ni sedang atat ekjing doi bat kejing roi sedang bat kejing roi sedang Ni kerpat ki para banget sungba ban rong seni sepok kalvari ki volunteer sungba ban pendrong ikini para banget ban pendap ikini ke kalvari Hakane ke janmet nyap priang subha bat ki parish lai mkra barok away parish yimadiba ka priang subha priang purom ye archbishop Victor Lingdo I baladon bani nadu basadang mentaka janmet priang subha ya I father lesman nakajing slok jung ke sebaturen ben saai jing pusan sibet ngapdiang subha ya sister Cecilia ibadai naka jingsulok jongki missionary of charity agar par sister ladiran suno subha bon wan lang sinisha syak sinisha nang sinisha kalbari ya pdiang subha ya brother Julian Iban saai jingkren sibet jimpusan hagaktin garo ngap yang subhaya I father seji ibadan singkat bangiru hakandeka jing kelenti ding pena ap yang subhaya pi barok ki para bengai jongka yeng mereba barok kawai baria barok ki para bengai ki bawan da ki paris beper itenat dublai dan bok baka mariang kolong kaba suka serang hakandeka klimat hakandeka por tengi pediang hakateng jong kayimane ba berapa kawai pediang subha yebi baro kipai jong ublei jong klet ngap aiku blei agi kena duan ru keberantang ni aiku blei gerpang yegi kon samla jong kaparish kibalaya dan volunteer kibalayeng naskadiang jakamon kat bagi nang ya kane kelenti ding pena sesisin pediang boram pi bro subha pi bro pa jo ublei syakane kelenti jong kani kelenti ding pena ngarai ya nyisiam nakasla kaba ndru pho siam nakasla ndru pho kajing sedang jong kelenti ding pena ha ka kerteng upa barukun banumun siam bakoi kajing duai sedang ko jisu baik da ka basngawret ngadam krup hakijat banan buram jongme agar pad yame memma ki pop jonga baro aku selai ken naga benta kita ki pop khamtam namar bangla pensusi yame bah baik nadu menta wala dangadai banyabru nganom pensusi su yame ngan kam yame banyaki ke baro atarwa hame kane kajing naga benta ki pop babon jonga kajaka ke benengkong
lapan rem yo Jisu banyam ngi mane ya megu kres bangi pendon buram ya me nama Yesus pai pertai dagading pena baku jong me hakmi anda ngilala kan sempat yo Jisu balapan pong yo dakapan singat sya upilatus lapan rem bom hok yo banyap halo kading pena tonya dewailang ko Jisu bahok tam om jemdei pilatus lapan rem yame banyap andai dei hipop jengak keng na kading dawa jengata kading ya sedom terpat yame men nei kemensim jengak abakan salet syabam jukut ngaye yame ko Jisu bahiye jengak kampalat banyak kabangaye daladi Sai musim susi yame watsha su bangan klan ame tuai ngin yame berbor anda kumta le enga kok pa jongi ba beneng kelong ke pokoi keteng jombe kanwan kahima jombe kelong kemon jombe haka kendo kumbah beneng tuai ngin menca kejimbam jongi kepala kasngi Patuma mi kirinkan jongi kumbang ibu lima kepala seniau yangi wadilah mi syakit pinsoi indrai pelai mi kepasniau amen kublai kumaria kepada putri terai dan berpala terkui panak dai kintai bala terkui au sok pojong kau Jisu kumaria berkui kimi jung play wai dan tai kinong pop menta berpo jiap ni amen kaburam hau pa berkun dan muslim berkui Kotrai tu isnei yangi. Ngin shim ke number san pu ar ngin rai ke dukhat ke baar. San pu ar ke dukhat ke baar. Kajaka kebaar, lapan ba hau Jisu ya kading pena. Hakmi hadu kani ujisu uken mau yangi kat ba uyaj hakata kalenti bajenjar bat kading pna halor terpeng ula terwa halau kpa yakata kajing yap ka ba onsha tu ngenya doailang ko Jisu ba ye ngapadiang hon kita kajing stom baro yak ba mi tebe panjasa hadu kajing yap na kajing dawa jong kata kajing sha stom kabami sha ba kading pna ngaker pa demi bamen nyarap bangan ba ya keding pena da kebaji pada kebakungu ngai jemi ku Jisu kucing ye cenga kampalat banyak kebang ngai jaladi ko kepa jengi kalong kebakut keteng jombi kanwan kehima jombi kalong kemun jombi aku kendau kemba beneng to ai ni minta kejing ba jengi kepala kesi batu mapi keringkang jengi
Kumbagi ma pikles ni bawa dalam ini sa kejing pensai rei tu pelai ni nak pasniu amen. Kublai kumaria kapada kejing ni try mapa la kurki pan deng cai bala kurki so ko Yesus kumaria bukut kumi jong blai tuai nak kata cing nong pop minta kapor kejing amen. Ka burom au kpa bokun bangsim kuat Kumbala long pangkong jumenta barabor junam amen. Kutra itu isne yengi Ngin shim ke number sanpo kutrai ngadon jingyam mensim kadukhat kabalai Kajaka kabalai ujisu kelon hakabashisian baban kading pna kamet jengu kajengem baro shirnyeng na kabasha sho ya ka klieru lapan pong da kapan singat sha kumta ulami snam shibun ulatlot hado bamla jam sho penban uladei ban ba ya kata kajingba bakhia kishipairu kilayai sempan klem isen ei kumta ulakelon hateng Ko Jesu jonga om dei ka jingkya jong kata ka ding na rei ka jingkya jong ki pop jonga ken ki bala pinsham sat yami hadu kata na ki jingdawa jong kata ka jingkelon ka basisi tu isin e yanga panganom ha ka pop akra Ko Jesu jonga na ye yami na tu ka don ko jonga baro kuk pa jongi wa ne ka long ko ka jongi Kanuan kehima jongi kalong kamuan jongi hakando kumamning to ai ni mata jimbang jongi kabalakasi batuma pingi kringkang jongi kumbagi rungi ma kebalet sniwingi bawat yalam ingi syaka jikpenshai henre to malat ingi nakabasni amen ko try to isen ayingi Ngin shim ke number Sanpulai ko try Jesu kenrat jenga kedukhat kabasau Kajaka kabasa ujisu uyasham batka kami basmusi Yami
Those who want to sit, you can sit. And Sarah John the Nobira, the Lord Chung is holding me count rebound. Uni saksa kam the pante, and ching dead to Chris Tony, Duk Chakarang Quanching Dialogue Shikrainga. Yaram Begwa Salo and Chisakan is a prakanuya. Hazagni Bulsinas Kang, Jisu Christo, Calvario, Chisolo and Chingna Chagahan and Ching Bebera. I don't want the Gaya Brigman of Sound Chinikenga. Jisu Christo, Unim Agbakoa, Calvary Chinari Amatungo Grongaha. Anchinas Kang Chengoni Jisu Christo ni Achinas Kangan. Isaiah Kachinikaba Jisu Christo ni Dukchakani Rang Nigaman, Wana men Tale Anchina Agan Suaha. Wa Anchina Agana Maiko, Wa Antangni Beeno. Anchingni Pabranko, Pege Nimnachina Talen Aganaha. Aro Uni Matarangchi. Ancheng ni janggi an sengatani ko matnaha ni anchina aganinga beben mungsabata agani getam guma noksachum getam guma noksa mai kana jisunis kang gba agani ko aganinga arancheng John ni namma kathani ko anchina kore niore anchina namkin John oda chigini pot kolprio ndake aganinga Beben angana simangna agana gomni butchil ao ga ake sija ode warong sa mangmang ay genchum hindi ba wasya haude bangin betinang gabangin jen salo ya Jisu Kristo ni getam sa kang ba ga agani ko mesogenga Jisu Kristo ao ga agjas tubade Jisu Kristo ko go brahmo gopjaude Mamang salwa jangki getal ko anchina jangki getal ko na manjawachum jen salo Jisu Kristo chisolo siaha uko magba uni magba mariani japungo raune dunaha uni ko amaraka Joseph Arimathea Pilate donor engimna Jisuni mangisi ko biaha aro uni biagada Pilate ba una naha Aja amanan mayra kana Jisu Kristo ko go bram go talo darang ko ga go kugija go bramo wa mang ko do naha yar mayra ka Jisu Kristo ni ga ake siae uni gtang ba salo tangchani chi anchingna janggi ko nenga ya sal ko anching da alo gisigrainga Yasal anching Christian jangi tangabang na main gamchadani yunga. Yasal dongjao de anching darang ba ya biabong jawacham. Aro darang ba anching Jisu Kristo ko masih jawacham. Enda ko ba yasal ni asil. Anching agalsak gemak ko dao bebera ingat Jisu Kristo ang ni pabrang ni asil. Wa dugrang ko sakaha. Wa sinanangaha. Wa bobel ni jako antang ko onate pagbana chingna boliko na kete Jisu Kristo agal sakona ba anching Jisu Kristo agal salgioni agal sakona ba anching mamang ko bulak na ba jane anda ka ban chingni pabrang ni sel anching sigman rang acham Uni ko ni kesa tel Jisu Kristo agat sakona mandeni bimang kura aire ba ya mandeni bimang kura aire ba Jisu Kristo mandeni bimang ko san wa chisolo dat kabe anchingna jangi tal ko na ware ku chakaha Jisu Kristo ni duk Jisu Kristo jugrang ko chakjau de anching ya dukrang ko da alo chakna nangen chem Jisu Kristo mandrang ni stua ko manjaude anching da alo mandrang ni stua ko mangen chem Jisu Kristo chisolo si jaude da alo na aro anga nak ni paprang ni aro ang ni paprang ni chisolo dat kaba ko mangen chem
Ini bagi tel Yesus Kristo kasa iso ni kasa cakga ko ancing no naha. Maina Yesus Kristo ancing ni cisolo siya ko ragale wan tang ni beeno. Anci pap brang ni gemen waduk ko cake cisolo tat kaba ko manaha. Uni gemen kasara jongo do nabirang. Yang nare bag basakan sak praprakan. Ancing gisiko ni pele. Antangi pap brang ni gemen kengpel chomote isolo da alo kema biode. Ancing bada alwa nam geba chagwa gedong namen onggen. Wamai ko kana gdel. Nang ni song no kunare engon angkoba gisigra pabo. Ja alo ja sku depane na ba. Ya ko apsan kata ko agana nanggen. Gdel. Banga salo ang anang inikani rango. Nam gija ko kahangi kamrangchi. Angi chanchiani rangchi. Angi dakani kani rangchi gdel. Anam gija ko kaha. Andi ba ya salo gdel Yesus Kristo ang abo nam gepa chagwa gata aganas kenga ani aganori. Angkoba nang isong noko gisigra pabo ni ancing gdel Yesus Kristo na agana nanggen. Uno gdel Yesus Kristo mai ko agana ancing sakkan sak prakok na mai ko agan gen. Da alo na a ang ni sono ko ang baksong geni gdel Yesus Kristo ancing agan gen. Yang gdel Yesus Kristo ni rong tal gba school baru ba Good Friday ancing mandi agak sak mandi ni mandi na agan ni ngaba. Da alo na a ang baksa ang ni sono ko hong geni. Uni gemen ka sara jong odo na birang. Ancing chak chekija isolo ancing paprang ni gemen kempel chomote ancing kimabina. Kami ukun badla kami kia kendo. Kajingya ped by shop mensim bad bas ngosi jomki. Kalalong kum uknam ubadung ya kidono jomki. Kibadap da kajing ya iet markeliang. Ko Jisu kenrat nakata kajing ngosi Kabalata yami, kapamami yang kedua badla kami. Doa yang kajingai kan hok ya kami bakut jommi. Mapapat ko kami paman sa kajing ngosi. Tutuai lam panganyo ya kajingai pagkadmao ya kajisya stop ukun jompa. Bublay kumaria. Kapadap na kajingai tribe na batala kuy panamring ikintay. Balakar kuy usok ko jompa Jisu. Kumaria bakut kumi jomplay tutuai na kanta jingi kinongkop. Minta brakapod jingap jingi. Amen. Putra tu isnaingi. Tu isnaingi. Number R spa Andrew Po, R Andrew Not, Kadukot Kabaar. Kadukot Kabaar. Kajaka kapasan, usimon uyarap yau Jisu banba ya kading pena. Kami haba kita kiju kiyo i bau Jisu ulah shitom chan
bat bagi ting yo usyap no hashteng nanti haba ki kwa bundayap tarong halal gading phana kila penbar yo simon nakirini ban balem ya gading phana nadin ujisu ko jisu ba ye jonga nanom karna kumutu nong kirini ban bai gading phana ngan priang yaka priang kantam ya kadiyap ka ba me ibel rengkat bat kedik bisa baro kiban bot yaka ngan pun solang kita baro bat kadiyap jomi ban ngan IT hami melayap namar ba mi e janga ngaru ngan yap namar ba ngai e jami koyarap yanga da kajingai e jomi kokpa jongi ba deng kanong ko deng jomi Tuhan kahima jumi kalong kamon jongi agak kende kumahamin Tuai ngi menta kajimam jongi kebala kasni Betuma bingi kirikkan jongi Kumbangi rumah kebalisni yangi Barat dalam yangi syala jingin syai Henry tupalat yangi nakabasni Kaburam Kabilukun beram simukun Kumbak lalong sama menungkong kunjung matat parabur Junam la junam amin Ko try to is na yangi Ngin shim ke number san po at ko try ngadon jinyam sim ke dekat ke basau Kajaka kabahnriu Kabaronika ka airumar hau jisu Kabaronika Gabriel kabakut haba kayo I bau jisu ula shitom sat hado kata baka khmat jung u katut da kasep pat kasnam kala ai rumar hau u jisu ula nyat yala ka khmat bat kadur jung u kala pan pau hagata ka jan ko jisu ba e min chwa ka khmat jung le Gabriel kabakut Henry hadir kelinti belajar jentam beliau kijingong maksam kelapan sinudorika shishaken kemesin jamaru kabaitan menbang layo ikijingai jomi hakabatan sama bakut Henry kelapan sinudorika dakikok jama kunong sisfa jama tang mamikin bala menpintilat biang yaka today yakani kejasya jomi Kokpa jongi ubah neng kalong kabukut keteng jongi kanwan kahiman jongi kalong kokon jongi hakando ubah neng joai himenta jimbang jongi kepala kasni berjumah pingi nekirikam jongi kumbangi rungi mau kebales niuyengi bawat dalam yengi syalatin syoi henry tupalat yengi nakabas niu amen ko try to isen yengi Shim ke number san pusan ajisu halor ding pna ke dekat ke basau san pusan ke dekat ke basau
kajaka kaba nyo ujisu ukulon hakaba arsin hakmi ujisu ukulon biang hapo ding phna hakaba arsin namar kata kajing stom bat kajing mong jong khli bat kidukhat met baro kanang jur ku jisu hadukan musim lama yang banma pat hadukan musim lama susu yang yami na kijing dawa chokta kijing lon chokmi tuyaram yang bangai chokmi hadu kajing Tuai bor yang mangan IT lagi kami. Abalon kumbalu kujing pencoy. Ngan yami kujisu kujing jama. Ngan kami yami banyagi ATA baro. ka burom Daw kun benaw mesim akut. Kumbang lalong ramang nikom jujur kata berabor junam na junam. Amen. putrai tu isne yangi Tu isnei ini. Ginshim ke number san punyo ke dekat ke baar. Kajaka kabapra ujisu ukren hakikate Jerusalem Kindly be seated, those who are able to sit. Your Grace, Most Reverend Victor Lingdo, our Archbishop, Reverend Father Reister, our Parish Priest, Reverend Father Assistant Parish Priest, Father Shaji, my dear sisters, brothers, and all of you, my dear people of God. We come at this special hour on Good Friday evening to participate in the passion and death of our Lord Jesus Christ. We come here to walk the path that Jesus walked. It is the path of rejection, unjust condemnation, humiliation, and cruel death. We walk pondering on the mystery of why Jesus, who is the truth and the life, should take on such a cruel death for our sake. Jesus loves us so much. He is so determined to free us from power of sin and death.
that he faces this challenge even unto his own death, even unto the death on the cross. The stations of the cross, the way of the cross, or the way of sorrows, all refer to the journey Jesus Christ traveled from the time he was condemned to death until his body was placed in a burial tomb. Let us now a little bit reflect on the passion of our Lord Jesus Christ. Jesus has just celebrated his last supper with his friends. At this sacred meal, Jesus took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." He has washed also the feet of his disciples and instructed them to serve, and now Jesus and his chosen apostles enter the Mount of Olives singing a hymn. This will be the last time Jesus sings with his friends. Jesus descends into the dark garden of Gethsemane. He has asked his apostles not to sleep, but they have fallen asleep, and alone Jesus sees all that he has to suffer. In anguish, he cried aloud to the eternal Father. We know Jesus is truly God and he is truly man, and his humanity cries out for solace while his divinity accepts his most painful mission. All the sins of humanity are on his innocent divine shoulders. The soldiers came to arrest him. Jesus asked them, "Whom are you looking for?" The soldiers replied, "Jesus of Nazareth." To this, Jesus replies, "I am he." And at the mere sound of his voice, the soldiers fall backward, collapsing to the ground. The soldiers arrest Jesus, and he is tied up and taken away like a common criminal. He is then questioned by both the governor, Pilate, and the high priest. Pilate has him scourged, but he is ready to release Jesus, for he finds him to be very, very innocent. Pilate gives the people a chance to choose to release Jesus or Barabbas, but the people all cried out for Jesus to be crucified. Jesus was scourged, mocked, and ultimately crucified. The scourging alone could be enough to kill a man, but Jesus is so powerful and strong. Jesus is crowned with thorns, and our sins, as we know, are the thorns causing Jesus so much pain. We are all responsible for every drop of blood that he sheds, and yet how many days and years go by without saying, "I love you, Jesus." To the Holy One who gave everything to spare his people from the price of divine justice. We also see the Holy Mother of God enduring and watching quietly, suffering with her son Jesus. Oh, what a shame and continuous insults she might have undergone. Jesus is pushed to the ground and forced to carry his own cross up the hill of Calvary. We all see him fall. We see his eyes so full of tears and pain, yet full of resolve and hope. Jesus is saving the world. He is crushing the devil's head, as it was prophesied in Genesis 3:15. We hear Jesus cry out as he is crucified, "Father, forgive them, for they know not what they do."
We see Jesus hanging on the cross in agony, struggling to breathe. He is thirsty. His body is tortured. Jesus is dying. Our Mother Mary stands in front of him, strengthened and upheld by the grace of God. Her gaze, full of tears and pain, never leaves him. People in the background are all taunting him, insulting him, but we know we all love him. And with a sword in our heart, we never take our eyes out of him. He gives his mother to us because he all loves each one of us. Let us therefore, my dear brothers and sisters, continue to deepen our relationship with God and do our very best to commit ourselves to him in everything that we do and in our whole ways of living our lives. We should be more genuine in our faith and in an effort to build and maintain our relationship with Jesus, and we should also not ignore the love that God has for each one of us. Let us do our best to glorify God by our lives and our whole actions so that we may continue to be good role models and inspirations for one another in faith as good and worthy Christians. May our crucified Lord and Savior be with us always and bless us. Amen. Hakami ki kenthe ki bo yayam nabar ba ki isne ya ujisu baula shitam than baru misna baro silentar kalenti ujisu pat long haki ku khon Jerusalem wa yam lakbanta jonga henrei tu yam lakbanta yaladi hi bat lakbanta laki khon ko jisu ngake ngalade banyam lakbanta laki pop namar ngadai hok banyo sitom lakbanta juki henrei nganyam khamtam namar bang laposusi yeme ubabaha babai bangayam lakbanta laki pop ka khamdei lakbanta ka jingi yeme banyak banga seting ya kedujok ngakuslai nadu kemesim banga laposusi yeme ko kpa jungi ubaha benai kalang ka bakoi ka keteng jumne kanwan ka hima jumne kalang ka mon jumne haga khlo kumba benai tuai ngi menta ka jambam jingi ka bala kasi batma jingi ka kang jingi kumba ngi hima bikiles ni balwa jalam ni sya ka jepisai henrei tu pelagi na basne amen ko try tu sne yangi Insyam ke number San Punriu Ajisu Krauspa Kadekot Kebaningkong Kadekot Beningkong Kejaka bakhandai ujisu lakulan hakabalai sien Nama
mi ujisu kelan biang hakabalai sien. Kajing telat jong u kalajur than. Kita kisipai baklem isnei kila nang syo yayat hadu ba i la jam syo. Jisu joma hadu kanang syadai. Kaburam Go try to is ni. Kajaka kabashipo, la Lord Jubor ya kijan ujisu. Kajingle Jubor jong kita kisipai, haba ki Lord ya kijan ujisu. Ya kasopti jong u, kabala dambit hakado bala penmong, kipajut kensan, kumta ko snap bat kado. Ko jisu balui-lui, na kijing dawa jong kita kijing syak shitom. Terap yang nga bangan retno ya ki jong kane kapertay. Bangan iit setang ya mehi, bangan day ban iye. Ko jisu nga iit ya me nadu kadonut jong abaro, nga puslay bang lapin sungsi ya me. Kublay ko Maria, kabadap da kachay tridon batpa lagar kuya panap dengi kintay, balagar kuya so akpo jong pao jisu. Ko Maria bukuit ko kmi jong ublay, tadway na kabanta jong ikinong pop, mentab nakapor kajingyak jong amen. Ko try to isin yangi. Nginshim ke number San Pupra ke dekat kebaar.
Kejaka kebakat we. Lasak narpna yau Jisu. Sengo bahasyong. Ai kuble yo blay try kenrat ba rai ngi keni kak por ban mani yo aruk ai kuble ye Archbishop jingi Bishop Victor, Father Sebastian, Parish Priest, Father Assistant, barok ki father ki sister, pat ki pajong blay. Hakani ka por ngakwa ban share ban ai be phi kham tam kumnu kan di kajing bangin puson ha kajing im jongi spang kajing sha stom jong Jisu bo pelait lo yangi baru ban perkat ha kajing im jongi ban kmiit ha kajing im jongi kumnu ba kajing im jonga kaya seriam ne ambat kajing im jong Jisu askwa ban pasyat bat phi khindiat ya kajing perkat jonga ha kajing im jonga baru kumnu bakan yarap ya phi ha kajing im jong phi man kapor manu snem ngasi perkat mentau snem habanga lang sedang ya kanika sau post ni ban kre ya kanika len bat haduk mentakan poi kanika ya kanika si tho ding bokhoi ngala ai kumno yo Jisu ha ka jingim janga ngala ai kumno ya ka mensim janga hau Jisu namar ting ha ka jingim jangi Kristan ngikta yo dak ding panaman kapor Nile yu dak ding peraman kapor, tamang iklet no, dakawan ki jing tinju ki di jing haka jing im jongi, ting ngipai ne em shau Jisu, ngipai ne em shau Jisu haka ne kapor, bonsen ngiklet, ting ngipai no shaladi, ban ngipet yeladi, kumno ngilong, ngiklet no ban pai shau Jisu namar balai, ki jing shitom ne ki jing penkyang ki bawan haka jing im jongi, Mdei tang bukisuan ha kata korukom henrei kiwan daga jingmut bat ka jingmen toy na gabanta ka jingim men siem jengi henrei klo man kapor ngi klet no ya kata bakini ki jingwan ha ka jingim jengi kadai bangin yai lang badu Jisu kumbo ya kumngi yai mene na du ga benta kai ka jaka ka maningkong ipoi mata hadu ka bakat bai hadu sibit ngin poi bau Jisu sa ai no yeladi ya ka jingim yeladi na ka benta jonga ba jongpi Henry, man kapor ngi klet no ban pai shau Jisu. Tingin hakani ka kapor mo kam tam ngi don tang menta janmit bat na shai baro sisngi ban poi kata ka ban jam so ta ka paskha. Namar bele de kim don ke jing shitom ke jing ha ka jing im jongi, de ngim don ke jing penkyang ha ka jing im jongi, ngin num su tho kumno ka jing im ka jing sha shitom jong Jisu kala ban im ha ka jing im jongi. Namar ka jingim Kristan ka day ka jingim jongi bat u Jisu umdei tang ka jingim ba u Jisu la kiyo shemeneng ha ka paskha henrei ban im bat u ha ka jing shashitom kumbo ang da ka pareng ka paskal mystery man kasngi ha ka jingim jongi ngila ban shem ya ka jing sup ya ka jing jenjar bat ru ngin shem ya ka jingim jong Jisu hi bau im man la kasngi ha bau don ha ka ni ka sla perthei hado bundo aino ya ti ya ka jingim jongu kadai man kasngi ngila ban im ha ka jingim jongi badru ngi dangi im ha kata gurukom ngin yo ban rekhi ya kata ka paskha mo da ka bakmen namar blai bangala ngala yat kata lenti ngala yat ya ka lenti umdei tang basu yat ba ngi duai ban ngi mani ngi pusan hande ngi yat ha ka jingim jongi ngakwa ban pasyat ba pi ka jingmut khandiat nam naka tinu blai Lukas Arpulai lai pusau ko ong mo kaktin ubay ko mo padar mene kupa tumab yaki kimtip ya ka eki balale ya kani kaktin ubay ka yarap shisha ha ka jingim jonga ngako ban pasyat ba phi namar ka yarap shisha ha ka jingim jonga man kapor namar blay ting ya snow beki bre ki ong bonsin ngamla ban mab yalade
nengamla ban map ya kuwe ki bala le ha ke ha ke jing im jengi teng ngalingo ha bai doni we bre ba wan kan do yang ha kwe ke sngi iong ba inga i bi pu samrakhe ngamot ba i kemen ba im doni ke jing khuslai ha ke jing im jengi habang ya keren pat ha ka bang ya keren pat yong sister ngamla te ban map ye la de namal ngakan mau ba ye kita ki pop ki bala de podang khna hende ngala de phla Henry kata pada long kapen ngosi iman kapor. Habang ia keren ye pois panggani kaktian ublay baong. Kupa to maap ye ki kim tip ye ka ki balale. Namar teng ye klet ruban maap ye ladi. Teng ong ba teng ye klet ban maap ye ladi. Ngidi ban kloy bangin maap ye ladi. Kumbau Jisu la maap ye ngi. Tingi la ban im ka jing im kumba im Jisu la dangi kloy bat ban maap ye ladi. Ngi kloy ruban maap ye kuwe. Haka jing im Kristan jungi ban im kamtam ha kajing dangi katnu mok ki jing katnu snem tip mangaban mapi manga hajing im jonga bat ha kajing im jong pi katnu ngila im ban long Kristan nadu dang kha hadu nong kat bangin kan mau katnu snem ngila celebrate yakane kai kalen ne ka paskha kadon ne em ha kajing im jonga ba kajing long jong Jisu kadon ne em ha kajing im jonga nga im ne em yakata kajing long jong Jisu pat Teng hap keli la di kumno kala ban long ngala mo ban ayu ya kani ka paskha ba khoi da ka jingkmen ka don mem ka jinglong jong Jisu ha ka jingim jonga ni hap puson bat perkat bat ru ngin pan na kani ka jing ai menta ka janmit ba ka Jisu to ayanga kata ka jing ai bangala ban don kata ka jinglong ka jong me ha ka jingim jonga ka ba iwei pat iwei bat ngandu bla ban yat ha ka lenti ka babha ban ngandu bla ban yat ha ka lenti ka jong me ka Jisu ban ngala ban kala ngalong ka briu ne ubriu babha Kedan segui ka ketian jung beli mga skwa ban pasyat bat pi kedai yu anis kat kandai ar pupra ujisu la tip bat mentau ya ke baro la kila dep pin biang bat pin shisha shwa bo undukut mesim uang ngasliang ujisu uang ngasliang ujisu hakane ka por usliang bat kituki supaya ki ban rai uda ka serka Henry ujisu ngane ka por usliang sliang ya ka ne sliang ya ke usliang yanga bat ya pi Usliang yanga bat ya pi Henry haka jing sliang jong Jisu pade bon sen haka jing em jong arung ngan num ngan kala shwa ngan salet chau Jisu mdei Henry ka jing sliang jong Jisu de ka jing e kum ong pada mane ngasi ong ne em nga e yame ko Jisu ka jing sliang jong Jisu ka kalong kam bahalor ban ya ka jing e boong Jisu nga e ya pi Henry ka jing sliang jong Jisu usliang nadu ka donut yangi bangin wan shau Ladangi don kinu ki ngim don kam ban long ban kela ngilong tang bangilong hak grukom bangilong ngin wan show Jisu ben ong Jisu ngawan syame ngaru ngasliang ya me ko Jisu tu penja sliang yang ko Jisu hak jo grukom ngan penja sliang yo Jisu hakani ka porlen badakani ka por kamtam hakani ka sito deng bakhoy tungin pan nakani ka jingi na Jisu bangin dubla ban smutu ba ya ka jingi jong u nakabanta jongi simet bad bangin puson ha ka jingim jongi man kasni umdei tang hakani ka porlen henry man kasni umdei tang hakani ka sito deng bakhoy man kasni bangin dubla ban ya yaw kata ka lenti ke deng phana bad u Jisu ha ka jingim jongi bad ngin la penyade ya ka jingim jongi bad ka jingim jong Jisu bangin de blong ka way badru gin de bla ban pong da ka jing im jong u Hakmi Jisu nalalempat yu halor keding phana ulapiar ya laki kiti bar ulai ti lau pa bamcukut ya kejingkenya jong kejing im la jong bandopen im yangi kita kibriu bamanpan kisah narkak yu ha keding phana beranda kila penyeng kila no yu ban yap tharong ha kejing kordet ko Jisu kenrat melapan nak kisah remen tu sana nakak kedono cuma kita kacajumi bangsa harta berobor Kublai Kumaria Try to mat pala kerkuya pana pneng kecai Malagar kuyu sok po jong pal Jisu Ko Maria buku ko kine jong play to duai nam ta jingi kinong pop
minta prakapor jiniap jingi amen. Kaburom. Kumbalalong mabinikong umjuk minta parapor junom la junom amen. Kutrai tu isne yengi. Kejaka kebakadar, ujisu yap halor keding pna. Kami ndau Jisu la bisa song shirke hadu lai kenta halor keding pna. No ting ke kli bu dukut mensiam. Go Jisu kenrat. Pajingi.
right is name. To his name.
Kejaka kebakat lai, lapan hiar ya kemet ujisu nagading pna. Hakmi andau Jisu ulayap arngur kisenran jeng u Joseph bat u Nicodemus kilawan ban penhiar ya kemet jeng u nagading na bat kisa aitom haga kme kebasosi ko kme bashem gejing jenjar baklau nagajingi umur na jong sa mamang shi Jawai Mebat kunong kunim junga, Mamayok nagbanta junga, Siyab ngan inyami, Mamayok Yeshu, Mamayok Kublay kumaria, Marang jingay, Try na matpalagan kuy manibing kitay, Balagan puso ko jangpaw Jisu, Kumaria bakoy kublay junglay, Kaway ng ta jingay ilong top, Manta berkapor jingay pujungi. Go try to isnay yangi. Nginshim ke number San Pupra, lama usim ke dekat kebasan. Kajaka kabakat sao latep ya ujisu ki father, ki sister, ki brother, ki kanaduan choir but people ro occupied bangay biig baro balawan mentakamiet siya kani kaching le ruplay ya kalinti ng pana hakani ka Good Friday lane ka si todeng bakuot ngilapusan baro chisngi ya ka ding pana handi atli ding pana kamat changi hani kamat changi don gading pana kalong berbor artli penieng bat penkiang penieng Jisu iye yu blay pa penkiang blay Jisu iye yang ibaro habang ipusan ya gani gading pana kabening kong kapatkan mau yang ublay ula iye ya kapartay hadu kata-kata gospel yu Yohanes lai kan riu balapa ilaw yung kun jar ki banget jau kini yo laim ngi baro nginget hang ni klempep ngi yo laim baro hang ni yo laim nama banginget hau Jisu kata de kwe gadak kasien jong ading pana bangin yo laim blay ie yangi wan bat penim yangi baro iwe ki banget jau Namar kata hakum kani ka singa petkan mau yangi lengba ka jing tho jong prophet Isaiah nu tulupa san pulai nyau
Day tang ujisu bala syashi tom tom. Haka percaya berkawai. Om dan weipat. Man syashi tom kum utrai Jisu. Ukit uba yakipop kesang jeng ibaro. Lengba ka jing syashi tom jeng u. Ban penkut. Ban map yang ibaro. Nama kata. Kadai kadak jong jing syashi tom tom. Ubelai ula sim. Ulakit haladi. Nakabenta kipop jeng ibaro. Kabalai, kading pernah kadai kadak, jong kading map isislam menil ong. Jisu halor kading pernah syuab mentukut mesim ong kopa, map yaki pop jong ki baro, manu taki, kisipai, bala bom kil bala show ayu, silenter kading ya ilenti ju, kisadusi, farisi, kistadan, bala keren ben keren ko ayu, kipat bur. Kibarisa na banong sana penayu uju blay balalep hai ki kelalong penban nong sion syaba Jisu niap penban Jisu ang kopa map yaki blay lo map ublay lo map yaki kentup lang yang iru hang ni nama ulayap halo di pena ban nyap ban map yang ibaro Namar kata waju ata tien syu. Lama. Yakipop jangi baro lama do blay. Namar ulayap halo di penaban map yakipop jangi ban siu spa yangi. Nalor kata gading pena gading gadak jong gading im batamai. Gospel Yohanes kanar pusau. Jisong Lemda ukau sambai jong kau hap kan dapat uyap unom seiso. Hanela da uyap upen sailong sibun ba. Jisu dei sambai balahap kan dapat baniap ban penim yang ibaro ban pesaiso yang ibaro ya kepercaya baro kawai. Namar kata kading pernah de galenti syaga jing job. Takadau Paulus bakut siti benengkong jiu chinong koren katsan San pusan wang jing yap ko jing yap padon shay la job chisin yap ha dau kresuk trai ublay ko jing yap shay kasni jong pa nadu bau Jisu la job ya ka jing yap la job ya kasni jing yap ngi baro ngim dan jing ting shu ya ka jing yap mau Jisu la job tiaw yu poman ya ka pop ya kusut ya ka jing sniu baro Tu Paulus wang yangi ngimdai syu banting la job ika jingiap. Takadang ngim ting syu ika jingiap. Pilai chalup jetep bentang bon ki samlai le chong changkai tu. Mting syu pom syu ting bai ika jingiap. Mentam don bating ika jingiap mabalai la job u Jisu ika jingiap ika bor ika jingiap chung. Teh kani ka si u Jisu la yap Kebong ka siti kinong Hebrew kenda penriu Uyap sisin bat si junam. Halo kadik penabat sa yakipop joka percaya barok kawai. Ulah kenyai lagi sisin bat si junam. Handai kabalang pat keperlong jik kenyamas man laka segi balai. Namar ide kinong pop. Iya lengba kalenti joka pop. Nam kata da ya ihabat kenya si kenyamas biang bat penkut yakapop kesang jong uben riu. Dede hang ni bau Jisu pat wayap sisin bat si junam ban penim ban su spa yangi. Namar kata kani kasi yap jong Jisu halo kading pena. Kakubor yang abad ya pi kalong gospel jong Markus iwei katsan. Kelar ke pemut bat ngej hau terai Jisu. Kelar ke pemut bat ngej hau Jisu. Tang kata badan kami kelar ke pemut bat ngej hau Jisu. Pidani kani pilayo lupa ya ka jing panem ya pi. Pek uto nong tu halor ka ding pana. We sakadiang we sakamon. Uba sakamon wa ko try isnay lam yanga. Wat hakato klimat Jisu yala deru sabat kut mesim wa kumno. Menta kasi pindan man nga paradise. Uto sakadiang pat uben penban Jisu tre. Nga wamenam la ban penim yang
us penram ledi te wat ju penram ledi hagan no por pidan ke pop kesang pai su blei un ayangi ya kacing im ba thamai namar kata kading phana kadai ka thnrai ka thamai cho kacing kermen so sab hop Siti bening kong jong Petrus arah pasau, Petrus wangkum ni, dah kecing mong jong utrai, lapen kot ya kipop jong ibaro. Nambar kata, kading pernah kam day kecing kot, Henry kadai kecing penkot yang ni, kecing kermen, berkecing aji klan yang ni, way pay way badan hang ni. Ko perakisan bi, I ngu ayo try. Bola job yang percaya nak ading pernah cungu. Utrai Yesus kan ni kasi bau layap dapat cungi. Wai gini kan kubur yang ni. Gospel you ane kasan kalai. Kumbang ala ye jepi piru di ban ye mar keliang. Om dan cungi bakam krau. Banyak kaba IT no ala kecim nak bentar ki perlok. Yesus IT kecim nak bentar jonga ban jong pi. Ngiruk ini ban lek kumjuk. Ban yo blay ban yo way pat ru trai Yesus kerku kerja yang ni ya pi barak badan hang ni mentah kamit lek pai si ying si bet dak kacing pusan ya kacing krau kacing jo blay yang ni way pai way kena ma pin up ngor la sai kasngi ya kacing mi pat Yesus ha ka paskha yang barak ha kami kita kisenran kiaba ya kamet Yesus bantep ka kemi ju ka baya bot lem bakasna bakalabu ha ya kamet apo ka jengtep anda klatep ya ka latap ya ka jengtep kila lek no a Yesus bo jengtep goi ka mau khang jengtep re melami pa ka si kepala garpan yami penimpat yang lu di kadu ha kacing tuan puram masayo angkat mi ha pedeng menero ban ie jami junom la junom kok pa chungi Kotrai to isne yangi. Tugini aduai. Ko blai malasius pa yangi dagating pana padagasnam jong kuan jong mi. Tuai bangin yo kerhai kiso jong kacing panem. Hangkacim kristan jongi kabaman lakasngi. Dau kres utrai jongi. Ngidwai sisen ko pai bahmeneng ko blai ko Maria. Kapramang padam tagacing tumuk pa bakuat. Naga balang seteluk pertai, banam taga cingkela kinong pop, kelaba mot kinong pop, kok pa cungi, kalong bakut keteng cungmi, kanwan kahima cungmi, kalong kamon cungmi, hakendau kumbah bening, wangi mentaga cubam cungi belakasni, batu maaf ikerengkang cungi, kumbah rui maaf ikebeles niu yangi, wadalami segacing pensoi. Nrai nu pelai nu kabas liu amen. Kublai Maria. Srain mat pala gar kui mana pedeng kitai. Balagar kui usau pa jong pau Yesus. Maria bakuat kami jong blai. Nuanum ta junong pop. Mentag por katiap jingi amen. Kaburam hau pa barukuan baru mensiem bakuan.
tangin pediang ya ka cingkar khu lang ba ka ni ka relik jong ka ding panau try. Kaburamok pa berkuan baru mensim bakuat. Yang hangde, hakerteng jong I for the parish priest, for the Sandrop, but jong ka PPC. Manai kublay, mensungu yo blay blay ngi ni kasngi, minta kasngi, hak bangla manrakhi ni kasngi Good Friday. Bagi tips kem ba detang hau bagi dong jeng kenemen. Nyai ngu sungu ru yai Archbishop, badan kabat ngi minta kasngi, berblay ru ngi kitin pusan, basngutunat, berbesok mensim. Kaji sungu kalit ru Sabro kibala ajingkran minta kasngi, yai Brother Julian Marak, hak tin karo, yai Grandfather Lesman Nong Tudu, hak tin Pareng, yai Sister Cecilia Neng Nong, napo Missionaries of Charity. Baca bro kibala seminta, hakani jingyat, hakani ka jingyat dinti ding penam minta kasngi. Kaji sunguru kalet, sya kakwaya kablai lam jing ruai ngi minta kasngi, sya kaban cathedral ban kapala pensultanat tinggi daging put jengki, but ngimlaru klem dapat pau jing sungu jengi, ya kabor sarkar nak district administration balai tinggi memperlong ni jinga leading pernah minta kasngi. Isunguru ya ka traffic branch jong police Lamukra police station kablad aila dingi bayarap yangi ban belong ni linting na klem gonu no jingwit jong ki kali bar kilalong ka bayaj bet yarinti ngisunguru ikna duan ki bala shakri hagani kasngi ya ki seng baro seng rangba ki seng long kume ki seng samla bagi nong ilam jengki baro, ya ki nong lum jengken show, ki belai rap hak jeng lum jengken show mentah kasngi, but kadu kajing sungu kalet sepi baro iwei pa iwei belai sementah kani ka jingal lenting na hakani kasngi Good Friday, ku belai shibon. Nginshim ya ke number San Pupra ke dekat ke Beningkong ke Bahendriu bat Bahnyo. Shaya, Bada Jingya.
kabura melong pa berkhun mensiam berkhun kudunot berkhun tam Jisu menerap Kristan gak ngebrkhun baro nyero Yesus Kristus